Чарбачылық егілік. Рахман, зерек қалвадыңыздар ба? Шаршап қалвадыңыздар ба? Мен бір несеге таңғалып отам. Мен азырымда бұйырса 28 жаштамын, 2 қызым бар. Мен бұның себебін айтып атқам себебі. Чоң қызым 4-те, анан кичүүсү 2-де. Азыр ызылдап жаным койбой атат, сахнаға чыгам деп алеге. Болор бала несинен де бешиктеги баланы бек болорун ким билет дегенде жанталашып атат да. Ушул балдарым азыр чакыранын алдында да бир нерсе. Азыр аялым төрөй турган болсо, роддомго киргизип калган турбайбы күйөлөрүнчү? Чынбы? Күйөлөрүн киргизип коет экен азыр беймарал. Мен биринчисинде кирдим, экинчисинде ушу жүрөгүм бардаш бербеди ушу. Энелер, апалар, айланайын. Сиздердин тапаныңыздардан өпсөк жарашат. Себеби мен буга чейин аялдарды сыйлайт элем, андан кийин жаман сыйлап калат экенсиң. Бу төрешенең ойну дейт эле, ама. Жо мен кирдим, роддомдо кызыктуу окуялар көп болду. Мен болгон окуяны айтып берейин сиздерге. Сыртта жүрөм. Бардыгы төрө бүт уулду кызды болгондор көчөдө сүйүнүп жүрүшөт. Көчөдө эмес, роддомдун жанында 2-3 этажда кыйкырып жүрөт. Бирөө жаным, бирөө айнаш, бирөө Бактыгүл кандай? Бүт эле сүйүнүп жүрөт. Гүл алып алышкан. Бирөө кыйкырып атат. Кандай? Жакшы айла. Уулбу кызбы? Кыз деди. Молодец. Бир уул, бир кызды болду. Молодец. Мына гүл сага. Гүлүң беттир, мына дагы сага деп. Мен гүлүң ыргытып жүрсө эле. Бирөө настроениясы жок. Көрсө 6 кызы бар экен бечаранын. Бир дагы эркек жок. 6 кызы бар экен, настроениясы жок. Жетинчиси тынчылык бекен иши кылып. Эркек болуп калса экен. Үнүм пас чыгат. Жаным, анысы дагы. Ул кызбы? Адаттагыдай эле. Постоянно кыз төрөй бересиңер. Мага бир шерик болуп туяк калып ул төлөсөң элесиң билем. Ул тууганга чейин жатасың ушул жерде айтып коеюн. Аны төрөгөн аял магазинден алып келбей атат кой эче. Негсең ошону аласың да. Мен айттым, эмне кылсала өзүңүз эктиңиз биле же дыйкан жалдадыңыз биле дедим. Чала дыйкан дедим. Бир аксакал келип атат, тоо кылдым, болгон окуя колунда гүл. Крышам кетип калды. Издеп жүрөт. Айнектерди карап, үстүлөрдү карап бир крышасы кетип, таң калып жүрөт да. Мен чочуп кеттим эле. Ата, кимге келдиңиз? Келиниңизге келдиңизби десем, жок. Кемпирге келдим, роддом ушерби? Ушер, просто канча жаштасыз? 73-төмүн. Энем төрөйүндө отур. Ичи ишигенден каяка алып келишти, билбей ушерге алып келдим, балам. Кемпир! Шустур энем экен. Уулбу кызбы? Кычалат болбой кете бер, чал, ичиме жел толуп калыптыр, элимди көрөйүн, жел толуп. Болушу мүмкүн да ар кандай нерсе. Кыздарымды жөнөтүп бериңиздер, мен ушу ыйлай берип, токтоо, кел. Мадина, Малика. Мен деле чакырып бир нерсе айтып коеюн азыр. Ошо агайыма бир кол чаап коюңуздар. Мына кыздар дагы. Чеч. Кел. Малика, кел. Ушунусу ана башкача. Ушунусу башкача. Бой. Ичип алдыңбы эле, түз бас. Эме, Канадаga кыздарыңызды чакырганда мен бир ой келди, сизге суроо туулуп калды мендечи. Мына 2 жакшынакай кыздарыңыз бар. Анан сизге суроо да жеңеме. Жеңеме үйлөнгөндө. Сүйүп үйлөнгөнсүзбү же жакшы көрүп үйлөнгөнсүзбү? Варианттар бар. Ооба, жок, билбейм деген. Жөн бирөөсүн ашын керек. Сүйүп үйлөнгөнсүзбү же сүйбөй эле үйлөнгөнсүзбү? Жакшы. Варианттарың кандай эле? Ооба, жок, билбейм. Ооба, жок, билбейт экен, эсимде жок. Эсинизде жок. Үйлөнгөнүзгө 5 жыл? 3 вариант, 3 вариант. Сиз бир айтканда 3 эмне жооп берип койдуңуз го? Үчөнү колдонуп атам да, беркилер колдонбосун депчи. Дагы эмне суроо? Кийинки суроо да. Азыр бойдок болуп калганыңызда эмне кылат элеңиз? Кандай жүрөт элеңиз бойдок болуп калганыңызда? Бойдок болуп калганымда кайрадан бойдок болгонуңузда да? Бойдок болгонуңузда. Кайрадан жеңеме үйлөнө элең деген дей албай атасың эми? Ошо жеңем издей элеңиз. Варианттар жок, Жок, варианттар жок буга.
Анан жооп берем, мен кыздарым менен иш кылып алайын, сен барып тура бер, анан чакырам. Gel, gel. Malika gel. Başla hadi. Hadi. Düz durgula. Düz durgula. Ha, atın kim atın? Macina. Kançaga çıktın? Tartka. Endigi жылы 3-кө чыгасың бы? Sen atın kim? Kim kızsın? Atam. Atan atı kim? Kanat. Kançaga çıktın? Kançaga çıktın? Ko. Kança? Ako. Eko. Ekiге çıktı. Kim kızsın? Atamdan. Kançaga çıktın hele? Tartka. Atan atı kim? Kanat. Familiyası kim? Kılısanayef. Ha, çoğuyganda kim bolasın? Gelin. Bak, bir yaka kurtlavay turç anne. Çoğuyganda kim bolasın? Çoğuyganda kim bolasın? Aytıp koy. Boldu ila. Boldu. Men süt bereyim desem sütüm yok da. Şu kızlar жақсы ekan, buna iki kızım var. Kızlar жақсы ekan. Uul mine öküz mine. Kız жақсы ekan. Şu kızlarım түнгі saat 3'te gelsem de uqtubay күтіп тұрған болады. Eşitten girgende ata деп келіп çurqap құшақтайды. Çarçalgan basılıp кетеді. Апасы құшақтаса қайра çarçап қалам да мен. Баткенге түшкөн мені сүліктігі. Түшкөм деп қойым да үйленгем дегенім. Bir-екі балалы болғандан кейін өзің еле түшіп қалады кесін әмәлі. Қайненем мені раса жақшы көреді да, айлан ай, мен барсам пұтырап места таппай қалады, отырғызған қатшы. Тұрып қайра келе берем, не қылшым білбей. Болды, жөн тұрғыла. Болды, жөн тұрғыла. Анан шығасыңар, мен ырдағанда шығасыңар, кергілі азыр, кіріп тұрғыла, анан шығасыңар, кіріп тұр, бол, бұны алды басаң, ила үрет, бол. Пака. Жөн бас. Рахмат. Өзі бала шақалы болғандайым, бала шақам деп жашап қалады кесін да, айрықша апаларыбыз, ушул аялдар бар, жашоо бар, араялдар бар, ырыскы береке бар. Бейшенен тапанын астына да бекерінен айтылған емес. Аял киши өзі билбеген учурда бейишке кирип кетет экен да. Кантип дебейсиз бе? Өзі деле билбей калат экен. Күйөөсүнүн ул кыздарынын кирин жуган аял күнөөнү жуган менен барабар болот экен. Бир түн таң аткычак бала эмизип чыкса, bir gündük taadat ibadattın soğu жазылаткен. Үйін шыпырып атканда бисмиллахиррахманиррахим, ла илаха иллаллах деп шыпырған аял құтты Кабатулланы шыпырған соғын алаткен. Дастархон жайғанда, тамақ жасағанда бисмиллахиррахманиррахим деп жасаса, үйіне береке, ырыскы келеткен. Ашарчылығы еш қачан жолы өткен. Күйесі көчөдөн капы олып чарчап, манайы жоқ, настроениясы жоқ келсе, күйесінің капачылығын жазған, чарчоосун басқан, сүйінкөн, оозуна жага турган ашоқат туткан аялдын жайы жаннат деген экен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Элибизде жакшы бир сөз бар го, жакшы аял 40 тууганыңан жакшы деген. Турада себеби ушундай туугандарың бар болсо бар. А жок болсо чал аялың го, бар болсо дагы, жок болсо дагы сабыр кылган. Ооруп калсаң ысык суукта, жаман жакшылыкта жаныңда болгон, башыңда болгон. Ушул өмүрлүк жарым, ушул менин бейишим деп өмүр бою чыдаган, жаныңда болгон. Жаткызып алып уруп тепсең дагы эртең менен кечейин пата кылып, дуа кылып чыккан аялдар көргөм. Куда ушу көкме күйөм тозок кылып койбогун деп. Эжелер күлүп атасыздар, күйөөсү аялына, аялы күйөөсүнө күлүп, жылмайып караса 10 та сооп берет экен эже. Күлүп эле караса. Жүзүнөн өпсө 20 та сооп берет экен. Кучактаса 30 та сооп берет экен. 300 та сооп берет экен. 100 колун жууганда денесинен агып аткан ар бир тамчы суудан Аллах периште жаратат экен. Ал периштелер кыяматка чейин аялы менен күйөөсүнө ыстыкбар айтат экен. Мен айтарым, жараткан кимге кимди кошкон болсо да бардыгы бири-бири менен кошо карып, үй бүлөлүк оомат баарыңыздарга насип этсин.
Рахмат, азыр бұл жақта бір нәрсені айтылды, ошол жерде құттықтап келген бір белектер бар деп келген қонақтарыбыз бар екен. Аяшат Айшенен бар эле, ошолорду жөнөтө берсеңиздер, бір гүл ала турган, белек ала турган бір уақыт сіздерге бөлүп берейин, бір мүнөт келиңиздер. Алдыда сатиралар көп буйруса, бүгүн 23 февраль майрам, келен отуруңуздар, чыныгы күлкүлөр эми башталат. Келиңиздер Аяшата, Айшенелер, келиңиздер. Шу сіздерге уақыт ажыраттым эле, атайын берип коюн, келиңиздер. Келиңиз, Айшенебиз болот. Бул Мыктыбек деген бизден инилерибизден апасы болот. Бул бир жакын досубуз Замирдин апасы болот. Келиң Айшене, кол берип коюң. Айшенем, рахмат. Рахмат, шу энелер өпкөндө эле каймак чыттанат да, сүт чыттанат. Келиңиздер. Канаттын бүгүнкү майрамына салымыңыздар кошкон кыргыз элиме, ушуну көткөлөп көтөргөн сиздерге чоң рахмат. Бүгүнкү бардыгыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Жана улум да ушундай ийгиликтерге жетише берсин. Аркасынан өзүндөй балдарды өстүрө берсин. Ийгилик, ден соолук бала чакаң менен бардыгына. Рахмат Айшене, кол чайып коңуздар. Өмүрүңүздөр узун болсун, рахмат. Бұл эме, мен бұл жақтарды таныштырып қойын, жеңе жақты қарап аласыз ба? Арқаны, сен кешіріп қойсын. Бұл менің тайнам болады. Бір қол шағып қостар, тайнам. Жерде тайнам айтпасам болбайды, айтып қойын. Шунча жашқа кердім, тайнам өкөз азыркы күнгө чейин оппозициядабыз да. Тайнам мени көрө албайбы же, мен тайнам көрө албайбы? Кичинемде эсимде, автобусқа чыгып калсам, чогуу чыгып калган экенбиз, билбедим да. Тайнем бар экенин билбедим. Тыгын автобус. Ол малда узун автобустар каттайт эле, билесиздер. Касирлер рашот кылат эле ал малда. Тыгылып атса өзү рашот кылат эле да. Акчаларын алып алыш керек эле. Тыгын автобуста билбеппин. Канат деген үн чыкты. Алды жактан. Бардыгы жим болуп калды. Десем, рашот кылып атса, сен төлөй эле кой, жаш баласың элиңди көрөй дейт эле. Тайна эме, келгениңизге рахмат, өмүрүңүз узун болсун. Футбол ойногондо менден да катуу чуркайт элеңиз, эми бүгүн карычылык майлы эми тайнам. Таятам кеткенден бери өзү нийдомный болуп жүрөсүз, майлы. Таятамам бул кишиге чыдабай кетип калганда тынчылык болор экен. Таятамама да тынчылык керек да, тайна. Өзү аялдардан өлүп кутулбасаң, тирилбей жизнь кутулбайсың эле. Тайнаме бир ооз сөз берейин. Канат, юбилейиң кут болсун, өмүрүң узун болсун, ден соолугуң беш болсун, ушундай таланттардан да боло берсин, бактылуу бол. Рахмат, Тайна, рахмат. Келиндери, сиңдиси, рахмат. Жеңем, кошулуп коебуз сизге. Той эмес го, рахмат, кошулуп коет. Жакын келинимен, жакшы көргөн келинин жанында алып жүрөт да, постоянно. Азыр, келиңиз. Бул өкүл энебиз, өкүл атам маял болуп иштейт, келиңиз. Урматтуу Канат, 10 жылдык юбилейиң кут болсун. Эң негизгиси ден соолукта бол, эч качан ооруба. Көп жаша, гүлдөр менен бактылуу бол, эки кызыңдын сый урматын көр. Дайыма эл алдында жакшы кызмат кылып жүрө бер, бар бол. Рахмат, ула шеп каякта, шеп? Отурабы? Шеф отурат. Мен сизге элдин көзү айтып коюн, шыбыралып айтып коюн, шеп бияка чыкпаганына караганда, өкүл атам чыкпаганына караганда, аркада да бирөө өкүл апам ээрчип келип алган ошо. Тамаша, жеңебизге микрофон берип коюн, себеп дегенде бул киши Ош Бирим телерадио компаниясында теле алып баруучу, көп кырдын ээси. Келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү келген коноктор, Канаттын жакын саналаштары, тууган уруктары, достору, көрөрмандары. Канат менин экөөбүздүн өкүл атабыз бир, Канат менин бир тууганым, иним. Чыгармачылык ийгилик каалайм, ден соолук каалайм, үй бүлөлүк бакыт, өнөрүң мындан дагы өркүндөп өсө берсин. Мындан дагы 50 жыл, 60 жылдык юбилейлерде чогуу болойлу. Рахмат, кол шап достар, рахмат.
Bu kişiler eme gelingsizler. Atap koyan bu kişi Kudağı ejekebиz. 2-3 bir tuğamız, 2 ul bir kız, menden çoң agam, anam kiçine karındaşım, bu karındaşım, bir жалгыз karındaşım bu şu kişilerge çın жүрөктөн tapşırgamыз. Уже 2 balalı olup koydu. Rahmat, hoşa karыңыздар. Kudağı ejeke, Cumagül ejeke. Сожгли последние мосты, в огонь кидали. Gelin gede üylön otalım değil mi? Mayli. Üylöngende ele oldu mu? Bugün tini var nike жаңғылап koyuyoruz da hiç nemesi yok. Rahmat, Kudağı ejeke, rahmat, ömürünüz uzun bolsun. Rahmat, koştap gelgenler, sizlerge de rahmat. Ol çayap kostar, Karasu'dan, Жданов'tan gelgen Kudağıyla. Kolda şayta, benim şey bitti. Gül berbegenler. Da meni kılıp oturdu. Gül berbegenler, hiç kızalat bolboңуздар. Sizlerin gelgeniңiздердин özü gül бұл жаққа. Demek, men kızlarıma kayradan çakırayın, себебі bir ırdesті ырдап беришим керек. Ырдап бербесем дағы болбойт, себебі бүгін араңыздарда отырған тулған күн иелері көп. Будалаш майрам өзгөчө. Мына ушул концерттин продюсері, администраторы, менің жақсы көрген акам бар, Құрманбек деген ағамдың келіншегі Динара жеңебізден тулған күні. Bir қол шайып қостар. Қош бойлу, аман есен жеңілді алыңыз. Дағы бір құттықтолыр Руслан деген ағабыстың тулған күні, себебі Руслан ағабыстағы шул ел қызматындағы ішкі іштер қызматкерлерден тулған күніңіз берен. Құттықтап Бақыт ағабыз, Қылым ағабыз, Альберт ағабыз, Айбек ағаларыбыз шын жүректен құттықташат достарыңыз. Бақыт ағабыздың атынан болсына. Еми, келгелеме, bir билеп берейлі, bir мен ырдап берейін, түгөйлер қошо қарыңыздар. Ибрагим Жунусов ағайыбыстың түгөйім деген шығарманы барыңыздардың құрматыңыздарға. Билейіз. Бияққа. Малика, бияққа билеп. Siken sebepsiz Bakıtqa da güyütkön ay güyütkön Bize köbü sebep biz Tügöyüm ay tügöyüm Jaz gülündöy güldögün 5 gündük bol düynödön ay düynödön Bal içeli ömürdün Tügöyüm ay tügöyüm Jaz gülündöy güldögün 5 gündük bol düynödön ay düynödön Bal içeli ömürdün Şerik bolgun ömürgün ay ömürgün Musal bağın gömülgün Tilöç bolup örüdün ay örüdün Ortak bolgun gömürgün Tügöyüm ay tügöyüm Jaz gülündöy güldögün 5 gündük bul düynödön ay düynödön Bal içeli ömürdün Tügöyüm ay tügöyüm Jaz gülündöy güldögün 5 gündük bul düynödön Bal içeli ömürdün
rahmat. Jügünöz kızım. Jügünüp koy. Paklon koy. Paklon. Jügünüp koy. Ay rahmat. Boldu para vergiler. Rahmat. Rahmat kızlar olsun. Ömrü uzun olsun. Boldu. Malika. Var get boldu. Boldu. Bol kızım. Muzikanı öçür. Koysan bilep duruyor. Jön getdi ota men. Jön get. Kim içirdi taң atып atып? Rahmat. Дағы бір енеме шақырайын себебі мен бұл кішінің атасын сыйлап шақырып отам. Азыр алдыңыздарга раматылық бізден аралаштан ал кодулу өзүңүздөргө белгилүү болгон бізден агайыбыз бар эле Дөлөт Мадыбаев агайыбыздын уулу bir кыскача сөз сүйлөп коюш үчүн шакырайын. Канат Мадымаевди келиңиз. Дөлөт Мадыбаев агайыбыздын уулу. Бар болыңыз, алты саныңыз аман болсын, алтын башыңыз аман болсын. Мен ошол атам көбүрөөк, апаларыбызга, улуу мундагы апаларыбызга тийишип калчу. Үч чоң энебиз бири-бирине карап мактанып аттыр. Биринчи чоң энем баштап калыптыр. 60'ка чыктым айланайын. Ушул 60'ка чыксам дагы бир да тишим түшелек. Так эле боюнча күмүштө болуп келе жатам. Мага көз тийбесин. Туай. Десе экинчи чоң энем мактанып калыптыр. 75'ke çıktım. Ушул 75'ke çıksam dagı bir de çaçıma ak düşelek. Dagale boyunca kunduz da bolup gele jatam. Maga göz тийбесин. Tuay. Dese üçüncü çoң enem maqtanıp kalıptır. 90'ga çıktım ayladay. Ушул 90'ga çıksam dagı bir de güyege tiyelekmin. Dagale boyunca kız boyda gele jatam. Maga göz тийбесин. Rahmat, apalarınız aman bolsun. Ayal zatın sıylaylı tuğanlar. Ayal zatın bir düğüne sıylaydı eken. Misalı Amerika'nın ayal zatın bartır yüzünen muah de bir suyup koysan. Oh my god. De alar rahmat edat eken. Andan beri oruçlar kızlarına getirip muah de suyup koysan. Oh I love you. Большое спасибо. De alar da rahmat edat eken. Anan özü üstü mına özbek tuğanlarga gelsek ha. Barıp durup muah de suyup koysan. Oy akam o betinden öpsün o betinden öpüp koyayım. Anan öz üzdüklerge gelesin o. Muah de öpsün. Tars etip. Çapayt. Eki jakты karab öpkün ha. Kara kulcalıklar görüp kal uyat bolup kalmayla. Rahmat bar olungstar, tınç bolungstar. Men бұл жақтан акелерістен шақырып қойын. 5 тапан қодылдар тамаша тоғынан İlyas akemiz geliniz. Канат Мадымаев. Чоң рахмат урматтуулар, ушул Канат инибизге дагы чыгармачылык, ийгилик каалайбыз. Эми биз бир гана кодулдук өнөрдү аркалабастан анча-мынча эстрадага деле басым жасап турабыз. Азыр мен ырдайм. Эгер жакса кишине кол чаап колдоп коесуздар, жакпаса эптеп чыдап бересиздер дейми. Маэстро, поехали. Kolçap bayramдағы манайдағыдай. Еп бәлекелді. Canıp gelişken, Yaşartıp yürekler gitken, Caz gülün okşop buralım, Jürgönün ketpek esinden, Karaysın sezim doygotu, Koygonsun meni aylantu, Sulu sadağam Kaltırba meni bozdottu Alstasın, alstasın, alstasın Bana tam ciddeyim sana şaşır Ansayın elesin ketbet ay yüzün gündey açılır
Alıstasın, 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 bana tam jetbeyim sana şaşır. Ansayın elesin ketbey, ay yüzün gündöy açılır. Alsızmın cürek doğru, alsızmın cürek doğru. İzledim tapmadım yoldu, izledim tapmadım yoldu. Cardan ber alsız cürek cürek Suyu gönlüm sende sen boldun. Alıstasın, 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 bana tam ciddiyim sana şaşır. Ansayın elesin ketbek, ay yüzün gündöy açılır. Alıstasın, 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 bana tam ciddiyim sana şaşır. Ansayın elesin ketbek, ay yüzün gündöy açılır. Alıstasın, 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 bana tam jetbeyim sana şaşır. Ansayın elesin ketbey, ay yüzün gündöy açılır. Alıstasın, 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 bana tam jetbeyim sana şaşır. Ansayın elesin ketbey, ay yüzün gündöy açılır. Çoğun rahmat, бар болыңыздар.